Ang pagbasa naghisgot sa mga tao nga giluwas ni Moises gikan sa Ehipto, pero wa dangatig pila ka adlaw gigukod na sad sila usab sa kahari sa Ehipto kuyog sa iyang mga sundalo nga igugubat nga nadakpa naapsan sila didto gyud sa tampi sa dagat nga pula kanang Red Sea. Nakaadto na mo ana? Apa? Ako nakaadto ko dito sa Red Sea. Ang iyang gilayon ana, ang gilapdo niya mura tingali og dool-dool aning gikan sa may talisay ngadto sa Bohol. Mao na ang di sa tikabot, murag dool-dool rag jutay. Pero layo-layo sad siya mura tingali og anang kanang Mandawi nga kanto sa dagat, dool-dool tingali ngadto sa may Santa Rosa, katong Olango Island. Mulabang anang Lapu-Lapu ba? Ana, murag amo to layo pa bag dool ra bag jutay. Mao nay tabukonon. So kung mangambak sila didto, lawom-lawom man, patay gi sila gorot. Nyag musukol sad sila sa mga sundao, asamot sila kamatay. Wa gud sila training pagkasundao, mga ulipon gud sila. Mao tong nakaingon sila patay na gitani. Nya ilan ang giingnas Moises, di ba? Giingnan ti ka, tuga-tuga yung kagdaan na mo dinhi. Unsa man, anhin na lang gid minimo dinhi ipanglubong. Wa na day lugar dito sa Ehipto, musugot raman tamig maulipon, basta di lang may mga matay dinhi. Kung kamo pa'y naapil ato mga tawhana, unsa inyo isulti ni Moses? Mao gyapon? Mao ra gyapon inyo isulti no? O mao ra gyud eh. Nya gidago nila ilang mga asawa. 600 god sila kabuok. Mga lalaki giihap, kuyog sila mga asawa, mga anak, ila pang kahayupan. Perting patay gid ato. Lisod eh. Pero si Moises nga suod kay Ginoo ay sos, relax ra kaayo. Ningon lang siya, nganong nangahadlok man mo? Ako nang giistoryang Ginoo. Ingon siya, kaning mga Israelita, kaning mga Ehiptohanon karon nga mga isog kayo, ugma nang adlaw, wa na din ana nyo makitaan. Hurot na nagkamatay. Nya ay mo kabalaka kay ang Ginoo mo ay makigubat nila. O makadungog mo sa istorya ni Father Edgar, akong classmate, wa na mo'y bugas niya, ingnon ra mong Father Edgar, ay kabalaka, ugma na mo'y bugas. Tuo mo. Ang anaong ninyo, ay komedya di Father Roy, masagot tayo bugas. Pero si Moises, lisod kayo ito yung gisulti, sinakan, anas ilang atubangan ang mga sundao, ugma, din ana ninyo makitaan, mutuo ka kana. Pero kay si Moises, nagtamod man sa sugo sa Ginoo, ningon man Ginoo, oy Moises, nganong nabalaka man ka? Papadayon na ang mga tao ngadto sa unahan. Unsa may unahan nila? Dagat. Sa niya, Lord, sa may akong buhaton. Simple na kayo. Iana ra ng imong sungkod ngadto atubang lanas dagat. O Jesus, pag-ana ni Moises ngadto sa dagat siyang sungkod, nabuak ang dagat, nahimong karsada, lapad pas karsadas uling. Di mo to? Nag-abrasa gud silang tanan, portindaghana, sod gud. Nya ang dagat dias ilang kilid, mura og bildo nga kanabang, pero di kalusot ang isda. Murag bungbong nga tubig ang ilang kilid. Og mao ni ang resulta sa pagsunod ni Moises sa pulong sa Ginoo. Mao na si Jesus, misaway siya sa mga tao sa iyang panahon kay nangayo silag milagro. Sa paghimog milagro, aron mutuoy minimo. Kamo kusog ra ba sa kay mo nang milagro no? Ang sabi inyo, milagro sad? Mangita mo milagro? Ang di man mong tingo. Kusog sa kay tanaw unsay ginga ni Kristo, mga dautan nga katawhan, evil people, evil generation. Ngano man, ginganong-ginganlan man sila dautan nga katawhan ni Jesus tungod kay sigig pangayog milagro. Kanagong mangayo kag milagro, unsa may meaning ana? Kana bang mangayo kag milagros Ginoo ba? Ang imong gusto nga ang imong gipangandoy maoy matuman, nga ang Ginoo mutuman sa imong gipangandoy. Nanglitan, naputos na kas utang, di nakahapit ka bayad. Moingon ni kas Ginoo, Ginoo tagaay taong kog kwarta, pag milagro nga mudaghan akong kwarta aron mabayran ko ni tanang utang, wa na ko'y problema. Mo na yung milagro. Pero kung nang nakay sakit, Ginoo ayuha ko sa akong sakit, stage 4 na ni, cancer. Inig sunod check up, ayo di ka, yes, gidungog Diyos Ginoo ang akong pagampo. Di ba, ano no? Nagaampo ka Ginoo, maayot ako sa akong cancer, stage 2 na ra ba ni,
pagsunod check up na stage 4. Unsa may mong isulti, wa dunggas Ginoo ang akong pagampo. Wa dungga. Bungol din ang Ginoo. Kadungog bangay siya sa pangandoy sa imong kasing-kasing, kana na bang imo na yung gilitok sa baba, din anon siya kadungog. Nangayo lang kag milagro. Nya di man gustong Ginoo na milagro. Ang gustos Ginoo mga igsoon, sama ni San Roque nga mudawata sa iyang pulong ug mosunod ta sa iyang kabubuton. Your will be done. Matuman ang imong pagbuot. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mutuman kas pagbuot sa Ginoo o musupak. Sige. Ing na pangutan-a ba, mutuman ba kas pagbuot sa Ginoo o musupak? Ya mo sanong gani siya, mutuman ko Siya, wa ka mangulor sa imong buhok. Ana, wa ka mamadlis anang imong kilay. Di ka masuko sa imong bana kon mangabit, mupasaylo ka. Di ka magpunay yaw-yaw anang imong anak nga tapulan kayo. Wa biya mag-ingon ang Ginoo, yaw-yawi ang mga tapulan. Ang sabay ingon sa Ginoo, ingon ang Ginoo, pakana ang gigutom. Nya kanang tapulan mo man gutomon dayon. Di na maglungag. Di pakana dayon kay tapulan ko na. Nya ang sugos Ginoo, pakana ang gigutom. Unya kinsa may ang magkanang kugihan imong pakanon nga maglungag mo na. Kana yung tapulan mo ganay pakanunonon kayo. Imo naman ong yaw-yawan, moingon naman ka, mura mong mga baboy, hab-hab, unya man, katug lang sad, duwa lang sad. May biya yung pamatyon, mga buanga mo, mana mo ka. Ayaw, anak, kay naghatag lang na sila ni mo kahigayunan, nga matuman ni mo ang sugos Ginoo nga, pakana ang gigutom, kay pulos mo kugihan, kinsa na malay gutomon. Di way makatuman sa sugos Ginoo. Na imong anak, tapulan kayo, pasalamat sa Ginoo, Lord, matuman ang imong pagbuot. Unsa may akong pagbuot? Isa na, gigutom ng panuhay dako. Igpakaon ra ba nimo kana mga tapulan? Sus, dagkos kay nagkaon. Ambot nganong magduyog sa gina, basta tapulan, suga mo kaon. Kanang kugihan, magtimi-timi og kaon. Kana bang di kay ba mukha og mayo. Kana yung tapulan, pasti lalib. Murag agi-agi Yolanda imong gisuka doon. Kadot yun. Asaman, masuko ka o malipay? Kung nagsunod ka sa pulong sa Ginoo, salamat Lord, nakapakaon jud ko sa mga gigutom. Umatog kaon, lakwat sana sa to dito. Magluto na sa ka para paniod to na sad. Sa sus, mauli ra ba turon ang katumanan sa pulong sa Ginoo. Inig ana igpanood sa ni anang katumanan sa sugos Ginoo ay. Adi na ka masuko, di ba? Kay ang pulong mas Ginoo mo ato ding sundon. Malipay ang Ginoo basta musunod tas pulong. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, mubangon ang mga tao sa Ninive. Ngano man, naghinulsol sila sa ilang mga sala pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaluin ninyo, ni ay nagwali karon nga labaw pa ni Hunas. Labaw pagod siyang Hunas kay siya gud ang Ginoo nga giwali ni Hunas. Insya mubangon ang rayna sa habagatan, kay mibakta siya katunga sa kalibutan, aron lang pagpaminaw sa mga makinaadmanon nga mga pulong ni Solomon. Hibalui nga ni apay mas makinaadmanon ni Solomon nga mao ang pulong ni Jesus. Ang iyang pulong, ug mo imong paminawon, lipay kay Ginoo ana. Karon, kinsa mang pulong inyong ganahan kay paminawon? Ang pulong sa Ginoo o ang pulong sa mga tsismosa? Ay may ganahan imong paminawon nga kanabang di jud ka magduka ba? Anha sa pagpaminaw sa wali nga taas-taas og jutay o anha ka ng linibakay nga wa gyoy puas? Oy, kasagaran nato o siga kay mata di jud dukaon basta linibakay na. Pero gwali gani 5 minutos pa lang wali, agas ng laway dire pinana na. Mao na mga impiernohonon kay mugnaong. Kana sang sogos Ginoo be, kanang sogos Ginoo nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Sawan, ganahan mo ana. Kay karon ra ba ang gitudlo ra ba sa kalibutan, daginuta ginang yuta bisag usa ka metros kay mahal kay yuta. Bisan kung ang pari mo imuhangyo, Brad, pwede palito na inyong yuta. Ay lang sa kaig mahala kay para man simbahan. Siya di padir kinahanglan gina nga ug unsa gani presyo mo gani presyo.
Ang tuga-tugam kag palit di kini kakapalit di ay. Naon putang? Wa mahadlok gabaan. Tungod sa kamahal si yuta, pero karon di ay ang gusto des Ginoo imo nang ibaligya unya ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. So katong makapalit sa imong yuta, di kay to maproblema kay ngano man di man ka mo presyo og dako kayo, total inigbayad ihatag ra man sa nimo, di ba? Kakuha mo na. Nya mo sunod mo na. Si San Roque, iya biya tong balay, iya biya tong yuta. Ang nagpuyo ang kadto lang iyang uyuan nga kabalyero sa iyang amahan, pasabot suguon sa iyang amahan sa una, patay namang iyang amahan. Pag uli niya, lain na sa kisiyag naong, kay nasakit man, uy, gipriso siya sa kaugalingon niyang balay. Nireklamo ba San Roque? Wa, gyud hangtod siya namatay. Why reklamo? Wa, gid siya mingon, ako biyaning balay. Wa nga kang anong imo kong gipriso dire. Wa ka kaybaw, ako ni. Og nisulti pa to si Atop, kabuang to yang uyuag pangay pasaylo eh. Wa gyud hilom lang siya dito kay ngano man. Ibaligya ang tanan, ihatag ang halin ngadtos kabos. Nya katong yang uyuan kay suguon man to siyang papa, di sa to pa kabos to. Iyang gihatag tanan iyang kabtangan. Siya antos siya dito tikuskos hangtod siya namatay. Nya mosunod mo na. Kung iguliro ninyo sa inyo, kita-ni mo imong silingan nga giluka ang inyong utlanan or kanang mohon, gibalhin, giirog nga to siyang ang nga dool sa imong balay, sa to pa nilahap ng iyang yuta, munsaman mukiha ka o magpasalamat. Mukiha gani ka, impiernohono na ka. Ayaw gyud pasalamat, Ginoo ni ana gitay ni palit sa kong yuta. Ako na ning ihatag sa mga kabos. Siging lahap sa utlanan ang kabos ay. Hangtod yun nga ang utlanan nilapas na sa imong balay, sa to pa imong balay giangko na ngadto. Ihatag ang tanan. Hatag yun. Huna-huna ako no ninyo kung ang tanang Katoliko sa Pilipinas musunod ana. Kitang tanang Katoliko ba? 85% banta sa population sa Pilipinas. Musunod tang tanan anang sultis Kristo nga ihatag ang tanan unya ibaligya ang tanan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug musunod tang tanan unsay mahitabo sa Pilipinas. Wa nagi pobre. Ngano man? Kung ikaw mo baligya kas imong yuta nga rin ako, moingon man sad ko, di ko mo palit ana, igbabaligya man gining ako, di ba? Sa ato pa wa na mo palit. Nya kay ikaw gusto man sad nimong ihatag sa mga kabos, ihatag na nimo nga rin ako, di ko mo dawat. Kay ngano man, haron ako na sa mga problema baligya. Di ko malangit. Sa unsa man itong buhaton? Ato na laning gamiton para natong tanan. Ug mauna na, ug basahon ninyo sa Acts of the Apostles, silang tanan nga mga Katoliko maoy tag-iya sa tanan nilang kabtangan ug nagbinahinay sila sumala sa ilang panginahanglan. Wa kunoy nasubrahan, wa say nakuwangan, wa nay dato, wa nay pobre. Pagkanindot sa kinabuhi. Unsa man mo diha? Dato, pobre. Moingon gani kang pobre sa to pa dunay dato dinhi. Moingon gani kang dato, na day pobre sa gyapon. Moingon gani ka pareha raming tanan. Atong testingan. Unsa may balay imong gipuy-an, pareha sa imong silingan, wa ka mangural. Nangural gani ka sa ato pa, di ka gustong mo paambit sa imong silingan. Gusto gani mo nga madliwat mong San Roque, igulis inyo sugdi na nagguba inyong koral. Ingka nganong giguba man na nimo dong, ingka mo puyo na tag pina San Roque gubuon nimo. Amo to ang mga kanding sa imong silingan, manuroy na to sa imong tanom, panganon, ana. Nya ka uy, gikaw man na imong tanom siya. Sharing na, sharing. Mao man na makapalangit nato. No? Dindo talagi, wa jud kay maaning tanom, pero dako kay kag puntos dito sa langit. Kung kang suko, imo ra man gihatag. Ang imo sang silingan magkabuang sa to siya og higot siyang kanding. Sunod, sus kabuutan ra ba ni? Nahurot man sa akong kanding, ako na ning hiktang kanding. Kay sus kaiko ganing silingan. Siya rin mananom dito. Nya inig pamunga ato, iyang ihatag nimo, isip bayad. Mingo ra sa ka, ay diha na nimo, okay ra jud kaiko. Isa na pa kay bugas, isa wa na gud. Ana ra gud ka, di urag okay ra kayo Sa ngano kay bugas, unsa pa may mahalin ang gihurot na magkaos imong kanding. Isa unya, sada labay ra ta dinhi oy. Ang importante nga nagtuman ta sugo sa Ginoo. O di ba? Aninduta tingali. Wa man gimo kauyon. Manindog lang tayo. Pag